babu 236 riyadu salina darsu en fadlul itib ɓural kon e rinɗingol goɗɗo. qala llahu taala ala daali falaqtahamal agaba, hanno o yawta fello agaba, o maadiraka andamal agaba, ko wiyete agaba fakku ragabatin ko rinɗingol dande. an abi hurayrata radiallahu anhu qala li o wi anila rasulullah nelaɗo sallah sallam, man ataka kala rinɗinɗo ragabatan dande muslimatan julɗore, ataka allahu allah rinɗinay bi kulli utuwin kala teral min ha e ɓandu makko ndun uduwan teral min ha immorde mo rinɗini on uduwan teral minhu immorde makko, bi mana teral par teral minan nar immorde yitegen hatta farjahu ha hay farju mo o rinɗini on rinɗinta bi farji sabu farju makko on kanko rinɗinɗo on. muttafaqun alayh. on abi darri radiallahu anhu qala wi qultu min ya rasulallah ayul amal afdal, kun e gollil ɗingo e moƴƴude. qala nelaɗo maki al imanu billahi ko gomɗingol allah wal jihadu fi sabilillah. qala o wi qultu minni ayu riqabi afdalu, daaɗe ɗen fo ko hombo ɓuuri moƴƴude kadi rinɗingol. qala nelaɗo maki anfasuha inda aliya, ko ɓurɗo marde valeur e jungo jeeɓe mo ɓen, ɓurɗo nafudo ɓe o, wa aktaruha samanan, e ɓurɗo marde coggu o. muttafaqun alayh. hadis on ko fottanaɗo. wallahu a'la wa a'lam.